Masi pongkiba tongan-tonganba pausesing amadi social media da fangba pau khara update buduna laksari ahanbada maruiba pau. Arambai Tingolgi update ka loinana Kuki militant singbu training pi kiba mioi Nepal police na fare. Mizoram government na state aduda sakni basing laksin naba Mizoram prohibition of the bagri bill lising ni kunmanga pass tawre. Malem thongam na Delhi dagi Imphal pawa cycle da chatke haina president da hijakre. Manipur gi national highway sing mongphungba pangkhak oire haina MDA na phongdoragli. PCUL ge mathakta mioi chatruk na kuyek piduna FIR pisinkhre. Atombi gi machanupi da ijat mangali haibagi maralda court na matei manau jail da thabak subagi phadok pikre. MSRLM na lokotliba thabak sing governor yauna review tawgre. Jila Parishad Gram Panchayat ki mikhal tha taruk ki manungda pangthoknaba khangankre. Gram Panchayat ki administrative committee amasung Jila Parishad ki administrative committee khanbagi order chanahankhidre. Manipur ki matangda Congress na Prime Minister Narendra Modi bu chaiba yaba chaikre. Saukotpa khunai amagidamak nahasing masamau phanba mathok tai haina MP Chanajawat lejemana phongdoragli. PM Manipur da chatnaba Kolkata gi mafam 12 da khongjang changsinkre. RK production gi update ka loinana US na Ukraine da $1 chanipan kunmanga gi missile yongadori. Patna dana BJP amasung Congress ki worker masel khud thongnakhre. Kangpokpi district ki area dagi US na saba sophisticated weapon yauna yamnaba khulai phagatpa nongre. Hauzik pau sandongna pijari Arambai Tingolgi Luchingpurel Korongan bakhumana asumna update piri. Maitei singsi khut pullaga phunahan basida yamna solaba oina khali hai huran basa maitei na singlo lalaga naikhairakba horakpadagi tumba tare haiduna tampakta atamnana phagatana thamjandana tawrakli myamsi khangedana haina asumna update piri. Makatarakpa Arambai Tingolgi Koronganba Khumangi update da illegal immigrants singna drug amadi land encroachment over masing 10% hek yobaga moigi right talakpa masing 20% yorakpada vote bank oirakpa masing 30% yorakpadana moigi oiba separate ki lam ama talakpa masi malemgi mafam singda thokpa ngakteni. Hauzik drugs ki fariba mayam asida 100% ki manungda 90% di kanano karino haibadu phariba singna adum khanglamani haina asumna update piri. Makatarakpa aroiba Arambai Tingolgi update da aisu angang oiringai tangkak amada tharoi khullaga seng walakpa nupa amani haibasi ngasisu ningsingli punsi haibasi tambangam manate haijan ninglibadi pendre ningba thungdre sauninglibani haiduna nisada tainabagi thabak tawbiganu maduna hena amangba oirakani wakhan piksin biganu achobu manglan thambiyu thongna lebiyu maman yamlaba punsini ninghan nabiganu lining thobu chena sago nabiyu haina asumna update piri. Makatarakpada Kuki militant singbo training pi kiba amadi Kuki singda drone supply tawramba Daniel Stephen Kowa mioi Nepal police na fare hairi makataba pau ngaimenesi. Hauzik pausegi pausing amuk sandongna pijari Mizoram da Sairang Singhamui red hat yoksilakpaga loinana state asida mapalamdagi mitop kaya lakpa yabagi oithokpa leibana Mizoram sarkarna Mizoram prohibition of bagri bill lisingani kunmanga pass tawkre maruoina bill asi adugumba awaba tarba mioising rehabilitation Measure sing piba yauna changniba sing asi mapung phana laksin nabagi damaktani hairi Mizoram da Sairang Sihamui red hat yoksilakpa asina state asida atopa lamdagi changni phiniba mioi kaya ama lakpa yabagi oithokpa leibana haugiba tang kuntareta state adugi social welfare women and child development minister Larin Puina bill adu house da table tawduna law asi state adu da chakni phiniba thingba khak natana livelihood offense ka loinana makhoi adu da long term support pibasu yauri Mizoram asi lebak asi gi atopa state singa yengnabada chakni bagi masing asi yamna namely community support system search amasung NGO singna makhoi bu support tawi adumakpu Sairang Singhamui railway head asi operational oirakbana mapandagi mitop kaya changsilakpa yari hariba railway station asigi September 30 da Prime Minister Narendra Modi na changagadabani bill asida state level rehabilitation board ama semba yauna changniba sing adu ningthina khunda leita handringai da
amadi makoigi pongnapam lamdam aduda amuk hana halhandringaigi mangoinana temporary oina thambagi wapam yauri handaki chatakiba survey amada state adugi capital city oiriba Aizol khaktada nan loken yauna changniba kunthra gi matakda thengnaki hairi bill adu ruling gi maikaidagi khananaba pukhalakiba aduda opposition gi maikaidagi MNF ki lusingba lalsi dama raltena lit tawduna law asina Christian value asi handhale loinana state asigi mingchachu thiale maramaduna beggar sing asina akanba atingba sing thambagi mahuta community gi petition asina hek pakthok chakthok hanna honabada mathau tai haina bill adu yamna kanna yaningdaba phongdoki loinana ruling amasung opposition gi maikaidagi bill asigi matangda pung ama hena house ta debate taunaki nainaba aduda house ki leader su oiriba Mizoram ki chief minister Ladu Homana haikibada bill asigi maruoiba pandamdi state aduda leiriba beggar sing mapung phana khunda leita hannabagi damaktani Mizoram asi beggar sing dagi free oiba state ama ohennabagi damakta church amasung NGO singa loinana sarkarna punna thabak tongminagani haina phongdoki Manipur ki chahi ani helaba conflict asiga mari lainana state asigi miyam gi lifeline oiriba national highway singda maru oina maitai singna chathok chasin tawbada athingba kaya thamliba asigi matangda aroiba warusin ama purak handuna matik chaba public free movement lehenabagi wakalonda India government ki puning singsingadaba democratic oiba khongchat ama cycle sijinaduna Delhi dagi Imphal tamna chachage haina transgender activist Malem Thongamna India ge president Draupadi Murmu gi office ta aiba cherol Pisinduna hijakre Malem Thongamna Delhi police na Delhi gi court amana thagalakiba charge sheet amagi anirak suba hearing da saruk yanabagi damakta August 13 da Imphal thadokibani mahangna Imphal thadoklamdai mikup kharagi mamangda mahaki halakpagi khongchat asiga mari lainana memorandum ama BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda Devi gi khuthangdagi Manipur governor da pisinaba thorang tawki adubu tungda mahaki cherol adu BJP Manipur Pradesh ki maikaidagi receipt tawbiyu yaraktabana ngasi amuk hana India gi president da mahaki aiba cherol adu pisinkhibani haina Malem Thongamna thadokpa cherol amana hairi Manipur ki maruoiba national highway sing Imphal Jiribam lambi amasung Imphal Dimapur lambi gi phibam asuki matik phatabana maram oiraga lambi sing asi driver singi mongphomga pangkhak oire haina Manipur Drivers Association NDA gi Maikaidagi Phongthoragli Haukiba August 15 da Imphal Jiribam lambi gi national highway 38 ki nungba yoromdaida lambi gi phibam yamna phattabana maram oiraga gas bullet tanker gari ama accident thokpadagi laikidraba huikap maning lekaidagi driver Thongnawjam Dhamendra gi imung manungda MDA na CL gi mateng pangkhre MDA gi president Saikom Babudhon advisor Samong Ganga assistant general secretary KH Sangit Charan amasung atai thaupuba kayaga loinana laikidraba driver Dhamendra gi huikapta leiba yumda chatuna selgi mating pangbagi khongchat adugi matangda MDA gi general secretary Sanjoy Khetri Mayumna hai pikraba state asigi maru oiba national highway oiriba Imphal Jiribam lambi sumnagi kilometer chani kunithoi amasung Imphal Dimapur lambi sumnagi kilometer 110 rom tamak sangba lambi asi matam kayagi mamangdagi ngasi phawba lengaki maikaidagi ningthina semjinba ngamdana lakli matam gi sasan pairamba lengakna Manipur gi maru oiba lifeline oireba national highway ani asi ningthi jana semjingani hairagasu semjinbagi thabakti ngasi phawba pangthoktana lakli national highway sing asigi phibam asugi matik phatabana maram oiduna Manipur miyam gi damakta thawai khubakta haptuna gari thauduna nomada tangai phadana changdraba yadraba polam sing pusilakliba gari kaya itattatana accident thoktuna driver kaya gi si mangba driver kayana soktuna soinaiba phibamda leiri Manipur gi maru oiba national highway Imphal Jiribam amasung Imphal Dimapur lambi asi haujik phibam phattabana maram oiraga driver singi mongphamga pangkhak oire haina phongdokli Sanjoy Khetri Mayumna makhatana phongdokpada lengaki mari leinaba singna akanba miyeng changbiduna Manipur gi maru oiba national highway sing asi matamga chunaba mawongda athubada ningtijana semjinbiyu haina appeal torokli Manipur kumja lisingani kulumdoigi me ahumdagi thokliba irang asigi matangda handakda Delhi da base tawba PUCL na asengba achumba amata khangdana lana maiteida atamnana onsinduna maral kaya sijilagliba asigi mayokta irang asigi haurakpham ama oiriba khoisaunaraba torbung GP gi phagakchau ikhai gi miyam yauna Saiton Gram Panchayat ki administration committee gi
चेयरमैन लुचिंगदुना PUCL की मथक्ता FIR लौखटनबा फगकचौ इखाई पुलिस स्टेशन दा मसा मसा की खुयेक पीदुना वकत चेरोल पिछिनकरे कुंबी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की MLA S प्रेमचंद्र की मीटिंग मखादा PUCL की मथक्ता FIR लौखटनबा चेरोल सिंह पिछिननबा लाकिबा साइटोन ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन सिंह नसु सरुक यादुना हारिबा वकत चेरोल असी पिछिनखिबनी हाइरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नंबर 1 ना लिसिंगनी तरामपल की ऑगस्ट अहुमदा थोकिबा थौदोक अमगा मरी लेनना सगोल तोंबा मयाई लेकाइदगी मोइरांगथेम इबो चौब सिंह अमसुंग महाकी लोइनबी मोइरांगथेम ओंबी अंगु लेमा एलाइस अबे देबीबु अंडर सेक्शन पोक्सो एक्ट लिसिंगनी तरानिथोई की अमसुंग 34 IPC सेक्शन की मखादा हौकिबा ऑगस्ट कुंतरेता मराल लेरे हाइना लौथोक्रब मतुंग कोर्ट असिना इबो चौबबु मराल की मतुंग इना लुपा लिसिंग यांखै फाइल थियनदुना अमदी सही मंगा जेल द थबक सुबगी फादोक पीखिबगा लोइनना महाकी लोइनबी मोइरांगथेम ओंबी अंगुलेमा एलाइस अबेबुना था अहुम जेल द थबक सुबगी फादोक पीखरे प्रोसिक्यूशन कोर्ट ना पिकलकीबा रिपोर्ट सिंगी मतुंग इन्ना लिसिंगनी तरामपल की ऑगस्ट थादा मेन एक्यूज ओइरिबा अचौबना महाकी लोनबी नुपीगी सही नौरीबी मचानुपी अमबु मसिंग खंगदना इजत मांगली हाइबगी कंप्लेंट सिंग हारिबा विक्टिम ओइरिबी नुपी असिगी ममाना इम्फाल वेस्ट वुमेन पुलिस स्टेशन दा थारकिबा कंप्लेंट अमगे मतुंग इना इबु चौबा अमसुंग अंगौलेमा एलाइस अबे अमदी खाइदे मयाई लेकाइदगी हवाइबम मंगलेमजाव सही यांखैमाथोई कौबा मियोय असि पुलिसना फारबा मतुंग मकोइगी मथक्ता FIR नंबर 3308 लिसिंगनी तरामपल WBSIW अंडर सेक्शन 6 of 21 पोक्सो एक्ट लिसिंगनी तरानिथोई अमसुंग 34 IPC पांदुना मकोइगी मथक्ता इन्वेस्टिगेशन चथाबा हौरखिबनी मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन लौखटलिबा थबकसिंगी मतंगदा गवर्नर अजय कुमार भल्लाना चेयर लौदुना रिव्यू मिफम पांगथोखरे इम्फाल की राजभवन पांगथोखिबा रिव्यू मिफम अदुदा सरुक याखिबा MSRLM की डायरेक्टर अमदी अतई मकोक थोंबा ऑफिसर सिंगी माइकीदगी मिशन असी की मखादा रूरल कम्युनिटी सिंगी अपलिफ्टमेंट की मतंगदा लौखटलिबा अमदी लौखटनबा थौरांग तौरकपदा सेल थुंगी यावना थेंगनरिबा खुदोंग चादबसिंग गवर्नर दा खंगनखी मिफम अदुदा मरु ओइना सेल्फ हेल्प ग्रुप HIG सिंगी थबक सिंह रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की थबक थौरम सिंह अमदी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंह हाइबदी IDP सिंगी ओइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंगी मतंगदा खनखी गवर्नरना मिशन असिगी मखादा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंह माइपाकना पांगथोकपा यानबा मेन पावर की अवाटपा मेंसिनबा अमदी अतई लौखटपा याबा थबक सिंह लौखटनबा ऑफिशियल सिंहदा खंगनखी अमरोमदा कर्किनोस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड की मिहुत सिंहनसु राजभवन दा गवर्नर गा उनखरे उनबा अदुदा कर्निकोस मणिपुर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की थबक सिंह मिहुत कांगबु अदुना गवर्नर दा खंगन की हाइरी मतम सांगना पांगथोक्तना लाकिबा ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अमसुंग जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटर खनबगी मिखल था तरुक की मनुंगदा पांगथोक्नबा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना वायल पीखरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस सोमाशेखर पीकिबा वायल अमगी मतुंग इना कुमजा लिसिंग अनि कुनमरी की फेब्रुआरी कुनमापलदा स्टेट लेंगांगना थोकिबा ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अमदी जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटर हापगी इंटीरियम ऑर्डर अदु चना हनखिदरे केस असिदा एपिलेंट ओरिबा सिंगी मनुंगदा मणिपुर लेंगा की RDNPR की कमिश्नर डायरेक्टर थौबाल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर इम्फाल ईस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर क्वाकेथेल लाइश्रम लेकाइदगी मोतुम रोबेन सिंह क्वाकेथेल कोंजेंग लेकाइदगी कोंजेंगबम जयंतना सिंह सिंह मियोय 15 यावरी रेस्पोंडेंट की माइकेदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की चरांगपाट ममांग लेकाइदगी फैरोइजम हेरामनी चरांगपाट मयाई लेकाइदगी सोरोक खाइबम इमो सिंह तेंथा खुंजाव नावरेम लेकाइदगी नावरेम प्रदीप सिंह अमदी मोइरांग कंपु मयाई लेकाइदगी लौरेमबम रामेश्वर सिंहाना सिंहबा यावरी रिट एपील नंबर 9 ऑफ लिसिंगनी कुनमरी की मतंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना कुमजा लिसिंगनी कुनमरी की फेब्रुआरी कुनमापलदा पीकिबा वायल अमना सिंगल बेंच की वायल अमा चना हनखिदबगा लोइनना ग्राम पंचायत अमदी जिला परिषद की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव मखाताना मथौ तौनबा खंगन की MPR एक्ट लिसिंगमा चमापन मणिपुर 13 की सेक्शन 109
9 गी मखादा स्टेट लेंगांगना ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अमदी जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटर खनखिबनी केस असी वायल चथरकपदा अटॉर्नी जनरल ना कोर्ट हाइकी मदुदी MPR एक्ट 1973 गी सेक्शन 109 नत्रगा सेक्शन 12 गी मखादा खल्लबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ना था तरुक मथौ तौगदबनी अदुम ओइनमक कोर्ट अचिना कुमजा 2023 गी फेब्रुआरी 18 दा पीखिबा इंटेरियम ऑर्डर अमसुंग स्टेट लेंगांगना थोखिबा तोंगान तोंगानबा नोटिफिकेशन सिंगी मतुंग इन्नदी ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अमदी जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटर खन्नबगी इलेक्शन नोटिफिकेशन थोक्त्रिबा फावबा हाइरिबा मियोसिंग अदुना मखाताना थबक पाइबदा अकाइबा लेते हाइबा वाफम थमगी पेटिशनर अमसुंग रेस्पोंडेंट की माइकेदगी पुखलकपा वाफमसिंग मुन्ना तानरबा मतुंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस ना हाइखी मदुदी अनोबा मिखल अमा पांगथोक्त्रिबा फावबा ग्राम पंचायत अमदी जिला परिषद की मेंबरसिंग मखाताना मथौ तोहनगदबनी हाइना ममांगदा सिंगल बेंच ना पीखिबा डायरेक्शन अदुबु चनहनखिद्रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 243E अमसुंग मणिपुर पंचायत राज एक्ट 1973 की सेक्शन 10 की मतुंग इना ग्राम पंचायत अमगी मतम चही मंगादगी हेनबा यादे कुमजा 1973 ता एमेंड तौकिबा मणिपुर पंचायत राज एक्ट की सेक्शन 23 की मखादा यावरिबा प्रोविजन सिंग मपुंग फाना चनहनगदबनी एक्ट असिगी सेक्शन 23 की मखादा ग्राम पंचायत की वोटर पुनमक एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की मेंबर ओइना खनबा याय ग्राम पंचायत की इलेक्टेड मेंबर सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी मेंबर ओइना खनखरबदी एक्ट असिगी मखादा सेक्शन 23 की मतुंग इना ग्राम पंचायत की थबक थौरम पुनमक पांगथोकपा याय मणिपुर पंचायती राज एक्ट 1973 की सेक्शन 109 की मतुंग इना अथॉरिटी ना था तरुकदगी हेना सांगथना मथौ तौगदबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी खनबा ngamde पुनमक असिना मरम ओइरगा कुमजा 2023 की फेब्रुआरी 18 दा स्टेट लेंगांगना ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी अमदी जिला परिषद की एडमिनिस्ट्रेटर था तरुकदगी हेना सांगथना थमदनबा मतौ मतांगदा ओथोकिबा ऑर्डर अदु मखाताना चनहनखिदिरे हाइनसु कोर्ट ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट ऑफ ना वायल पीखी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की नुमित मरीनी की जापान अमसुंग चाइना खोंगचत मनुंगदा कांग्रेस लुसिंगबा जोयराम रामेशना प्राइम मिनिस्टर बु फ्रीक्वेंट फ्लायर अमदी फ्रीक्वेंट लायर ने हाइना चाइदुना चाही अनि हेलबा मणिपुर की इशू थवैदे अमदी दायित्व लौनिंगदे हाइना मराल सिखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना जापान अमसुंग चाइना खोंगचत की ngarang लेबाक असि थादोखिबगा लोइनाना कांग्रेस लुसिंगबा जोयराम रामेशना महाकी एक्स पोस्ट थागतपा वारोल अमदा प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर की क्राइसिस असिबु थवैदे चाही अनि हेना अवाबा तारबा स्टेट असिगी मियामना महाकु अमुक्तंग लाकपना वाना ngaiduna leirabasu मणिपुर की मतंगदा दायित्व लौनिंगदबना मपाल लेबाकता कोइदुना लेथोकली हाइना मराल सिरगली कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी जोयराम रमेशना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ngahak leitana मपाल लेबाकता कोइदुना लेबा अमदी ngahak leitana ओइदबा ngang मिसकनी कुमजा 2019 की मे 3 थोकलिबा इरांग असिगी वारुसिन दायित्व मचेत अमता लौनिंगदबना ngasisu mahak जापान अमसुंग चाइना द कोइबा चटखरे चाइना इंडो US अनिगी मरी असि थदतनबा खुदोंचाबा मतम ngaiduna leiri amadi ऑपरेशन सिंदूर मनुंग चाइना अमसुंग पाकिस्तान अनिगी मरक्ता लेनखिबा मरी अमदी अखोइसु अखोइगी मिलिटरी पावर उठखिबा थौदो अदु काउथोक्तुना प्राइम मिनिस्टर ना चाइना दा कोइबा चटली हाइना असुमना मराल सिरी चाखोटपा खुनाई अमा ओहेनबा तुंगी युमी ओइरकदोरिबा नहासिंगबु मसामौ फना थंबा अफबो वाकल चेलनबा अमदी थक्सी खासी लेहनबा मथौ ताई हाइना राज्य सभा की MP ओइरबा निंगथौ लैसेंबा छना जावबना फोंदोखरे MP लैसेंबा छना जावबा अमसुंग विद्या भारती शिक्षा विज्ञान समिति मणिपुर अनिना पुन्ना सिंधुना नुमित निनी की चथगदबा सनसन खेल महात्सव 2025 पैलेस कंपाउंड लेबा बाल विद्या मंदिर दा हौदोपगी थोरमदा मथकि वाफम मसी निंगथौ छना जावबा लैसेंबना फोंदोकलदुना हाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना लेबाक असिदा लेरिबा मिपुंग खुदिंगमकपु मसामौ फबा अफबा वाकल खनबा लेबाक असिगी चौकत थौरांगदा मपुंग फाना सरुक याबा सिटीजन अममम ओहेनबगी पांदम महासब असिदा थमली MP छना जावबा लैसेंबना मखातारादुना हाई हॉकी मसानागी जवानदी हाइना मिंगथोनरिबा पद्मभूषण मेजर धनचंद्रगी चाही चामकुन सुबा मपोक कुमोनगा मरी लेनना लेबाक पुंबदा पांगथोकलिबा नेशनल स्पोर्ट डे की थौरम
ama oina lebak pumbagi MP singi migyeng makada mahachap asi magi state singda pangthokpogum state asidasu sporting event ama oina pangthokpani lebak asigi singthaningai oiraba chanaroi Major Dhanachandna chanakhonabagi lamda lorumba thodang adu ikai khumnaduna mahachap asi pangthokpani aikoi pumba hakchang phaba thaksi khasi leiba citizen amamam oiduna lebak asina kumja lising ani nifutaret phawbada mapung phana chakotpa lebak ama oiba ngamnaba pandam thamliba Viksit Bharat Mission asida mapung phana saruk yaminasi hainasu MP Sana Chawba Lesemana makatana phongdorakli Selin Digital na sinduna state asida warusin purakpa ngamdana leiriba chahi ani hena leiraklaba communal conflict asigi matangda Honorable PM please visit Manipur haina thaba warol paiduna Kolkata gi tongan mafam tara nithoida hokiba August 15 dagi 23 phawba numit nini chumna khongjang changsinkhre Selin Digital na thadrokpa chirol amana hai khongjang gi ahoba numit August 15 da Kolkata gi lamkoiba sing yauna miyam tinba mafam tara nithoi haibadi Victoria Memorial Complex Kalighat Temple Native Trial Park, Tagore Park Station, Missile Park, Butterfly Garden, Swabhumi, Nico Park, Science City Gate, Jandanpur, Bus Stand, Park Street, Sardhana Bhavan Complex da Khongjang Singh Changsin ki Khongjang aduda Selin Digital gi GMN Phanjobam Laljit Masana Makuta Long Live India Honorable PM please visit Manipur Long Live Manipur haina iba warol yawba card sing paiduna minute tararom silent protest pangthoki khongjang aduga mari leinana Laljitna Manipur da thokleba communal conflict asigi matangda warusin puraktaba haibasi thamoi sokna nungaiti haina phongdokhi Makha tarakpada RK Production gi official Facebook account da asumna update piri Vota paisa yendaba candidate amatada voter singna phukiba natraga hatkibagi pau Manipur da leite samjaraba voter singda victimize toba tok asi haina asumna update piri United States na $1 chanipan kunmanga gi kulai sing Ukraine da yonabagi matangda Donald Trump administration na ayaba pikre Russia ga lanthengnabada mating oinabagi damak Ukraine da yongadoriba kulai sing adugi manungda aphoba makhal gi chana kapa yaba missile kaya marum yauri US President na Russia gi mahagafam manaba Vladimir Putin ga unaduna Russia amadi Ukraine gi lan lebanabagi matangda wari chanakraba matungda kulai yonbagi wafam asi lauthorakibani US ki State Department na thadokiba report amagi matung ina Ukraine da yongadoriba kulaising adugi manungda extended range attack munitions ERAM missile lising ahum sahum yangkai GPS guidance kits lising ahum sahum yangkai amasung electronic warfare defense system yauri North Atlantic Treaty Organization NATO da yauriba Denmark Norway amasung Netherlands na sel thadarakpaga loinana US foreign military financing gi program makhada yamlaba senpham ama thadaraba matung Ukraine na United States tagi apaba makhagi kulaising asi leinaba thorang lokolakpani hairi Prime Minister Narendra Modi amadi mahaki apopigi mayokta phajadaba wahai wata chijinaki haibagi wahauda BJP amasung Congress ki workers sing Patna da khut thonakre mikal pangthokadoriba Bihar da Congress ki luchingba Rahul Gandhi na voter adhikar yatra da wangang kibada Prime Minister amadi mahaki apopi mamagi maramda phajadaba wahai wata chijinaki haibagi mayokta BJP ki masing yamlaba workers sing na protest rally chatkhi rally chatlingai da Congress ki workers sing amasung BJP ki workers sing akan momongda khut thonakibani BJP ki luchingba Nitin Nabin na haikibada Congress na Prime Minister amadi magi apopi mamagi mayokta phajadaba wahai wata chijinakibagi matangda matik chapa pakhum pinaba thorang tawre Bihar da leiriba mipung khudikmakna Congress ki mathakta laman khumnaba sem saduna leire haina sumhangna phongdoki nakal amaromdana Congress ki worker amana haiki madudi BJP na aranba thong chatharakpada tumilna khak leithokloi hairi Security Force na sing amasung tampaki mafam kayada shanti thamnaba leptana paikalakpa khongthanggi manung channa ahokiba yumjage chan numitta Kangpokpi district ki manung chanba mahing amasung chobung khul ani gi marukta leiba jungle singda operation chathabada khulai kaya phagatpa ngamkhre hairi pawasina phongdokbada phagalaba khulai sing adudi magazine ga konaba M16 rifle ama marutara 303 rifle ama magazine ani pistol ahum magazine ga konaba point kunithoi rifle ama maru nifu ball action rifle taruk single barrel ani amasung maru taranithoi fagatle operation aduda makatana poppy gun ahum hand grenade ani wireless set mari amasung bulletproof jacket ahum fagatpa ngamki district asima ki Korjin village ta chathakiba operation amadana magazine ga konaba 9mm carbine ama single barrel rifle ama
ꯀꯣꯜ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯁ ꯃꯣꯔꯇꯥꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯗꯅ ꯄꯣꯝꯄꯤ ꯒꯟ ꯑꯃ, ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ, ꯍꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯌꯔ ꯁꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯥꯏꯗꯤꯡ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯦꯛꯁ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯦꯀꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯅꯥꯝꯃꯗ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯣꯟꯕꯗ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯕꯗꯅ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯋꯥꯡꯂꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯊꯦꯡꯅꯩ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ BPꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ, ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯔꯤ ꯗꯤꯖꯤꯖ (PATꯒꯤ ꯔꯤꯁ꯭ꯛ ꯋꯥꯡꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ꯫ OPDꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯇꯤꯀꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 38 ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯣꯟꯕꯗ BP ꯅꯦꯝꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯣꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯣꯟꯕꯗ BPꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ BPꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯈꯨꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯥꯔꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯨꯟꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯗ ꯏ ꯌꯧꯍꯜꯂꯤꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯥꯔꯇꯔꯤꯁꯤꯡ ꯐꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯑꯣꯇꯣꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖꯀ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯣꯇꯣꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯔꯤꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫